Bafowethu ngeke nikhole inkulumo wakhe ngibhaka kanzama idida abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana-ke ekhala-ke ngabanye abelaphi bendabuko ababonakale benze imihlangano thizeni ngenhloso yokuthi-ke bazama ukuxosha iy'kati ezikho. Awuyizwe lokhu engibhaka kanzama uliphawule kanjani lolu daba nanto awulithokozele. Saze zaphupha Thabane. Angeke bafethu ngeke konke engafanele ivezwe. Uyabona bafethu makuveza abantu abaphuphe kanje amase kuthiwa ibona abazonqobela izwe. Ekhala umuntu ngendlala ethi asidlile abahamba bokufika ngoba emfethu uhlulwa uqima uyinyanga uvuma ukuthi uhlulwa yikwelekwele. Hayi lempe ukuthi abahambe kulo athi bengabe silwela amathuba emisebenzi nezingane zethu ezisebenzayo nabafowethu abangayithola imisebenzi inyanga ikhanda ngabantu bakufika. Hayi ngiwasha izandla njengoPilato ukuthi idlozi lakho umuntu sehlula ukwenza iplani ukuthi ongcono alimlwele ukuthi uyabona mfethu lenze yonke into mfethu ukuthi ongcono akafuye noma inkomo nemimbuzi adayise izinkukhu egcekeni athathe izingane efika athathe izingane ezimnika o50 rand idlozi lihlula kuletha abantu kuyena abafuna ukuthatha nje kuphela. Ayi base zayizahlupheka yabona yanto. I'm not proud. Zazi ingcono lezi zakudala ezayiye Newcastle izinyanga zayigqoka amasuti zazibheda nje ngokuthanda ukwenza into ezingayazi nokubhayiza kodwa ngokwe discipline nangokwazi ukuba clean zazi clean lezi manje khipha ngalokukhala kwakho kanje ushuthi lo mhlangano lokade wenziwe layo ilofe egoli kuze kukhona namadoda aphethe ama-AK ngemuva ububheda nje lo mhlangano. Mabe kunomhlangano mina ngibona amavidiyo la kuqhamuka futhi ngibone kukhuluma umuntu wesifazane ethi silambile asina wasekuveza abahleli phansi bagcobile amabovu uyabona bathwashile ethweni yabona mfethu ngasho ngathi no man no uhulumeni Thabane funa bazehlise laba bakithi abazinyanga bakhuphe kakhulu abazehlise Thabane uhulumeni abaxhasi abazehlise Thabane bacele Thabane sibaxhase. Hayi Thabane ngeke mfethu mina kuzoba ngilahli mina makuthiwa ngixhasa abantu abafana njengalaba yomama. Hayi abazehlise Thabane ngeke. Hayi amakwelekwele akulwa abasebenzi akubukeka inyanga ithi ihlulwa yikwelekwele. Ungasuka umuntu le azokuhlula ezweni lakho uzuteteme uzuthi ngisizeni akahambe awukhona umuntu ozomqosha lo muntu. Hayi bafethu ngiyacela mina bafethu lezi inyanga ezithe ukuba ngconywana emalini ake sibaboneni labo mama abazinyanga abaxakekile angiyithandanga leyanto. Uyabona mina kuthiwa leyanto enje ngempela before abantu bahlalise phansi ufuna ukhiphe imali mhlawumbe noma u50 uthi bafethu ngicela nihlukaniselane imali ye-transport manifike kahle angiqondile ukubeyisa lizwe kahle. I'm concerned lento bebeyisho bona bethi balambile ibhaka ebusweni indlala bebe ngisholo bona Thabane bethi silambile khona ze wathi akungeni umuntu esigodlweni angeni umuntu wena uconcern ngokuthi angene umuntu esigodlweni awukho concern ukuthi abantu bayazi usizo bakuthola ulinyanga njani ekhaya ungena komuntu. Hayi ngeke Thabane ngicela bandla i-hot city yakho mfethu since inyuka kangaka ngiyacela Thabane kuyoba ulahla ake uyakhe iplani yalezi inyanga Thabane ngempela ezingenayo into yokudla mhlawumbe zibe u20 Thabane zike ngishawela indishi nje nami ngiyofaka Thabane noma imalini mfethu. Hayi ngeke ngiyacela nami ngiyofaka Thabane noma imalini mfethu. Abazali bethu hayi abave indlala laba sebedelele kakhulu abave indlala abawufese emtateni abawufe ngizwile lapha kuthiwa bazorentelwa u2 months mhlawumbe kushawa indishi yokuthi umuntu arentelwe asho-ke uma esehluleka kwifamasi ukuthi ayesenyahluleka sekukhona nemali yamarente ezokhishwa bengilalela amavidiyo nje kodwa umuntu okade evuselwa umhlangano ngathi le nsizwa kade uyilwele kuthiwa uzikode angithi ubuthe ayisona iskema ngakutshela le nsizwa idayisa ufudu
Thabani ubangani noZikode mfethu Thabani ubangani noZikode mfethu Thabani ubangani noZikode ngoba wathi unofuthi olizana imali uZikode. Thabani ukutshela mina ukuthi wena noZikode nibanga ufuthi emhlabeni bafethu nibangani noZikode banga ufuthi mayengabuyisa imali yofuthi nje sesiqedile singayeka ukuxabana. Ngicela ungayingeni ngoba ngathi ngiyangena ekuqaleni abantu bangibhuwisha yabona ngicela ungayingeni kodwa mina lalela nami ngizaliwe emhlabeni enye into bafethu iba nayo inhloso yenye into Thabani thina mase sibone enye into ziqayekile izinyanga